Sanibona bafowethu ninjani, mina ngisase right, ngisasemnandi. Bafowethu iqiniso liyafuneka sometimes. Sometimes siyathula nje sibheke mara sigcine sibone ukuthi lento lomsangano. Bafowethu ngicela ukubuza uJacinta kanye noPhakela Umthakathi. Bafowethu nixosha abantu baseMozambique kanye nabantu baseSwaziland. Phela bafowethu kule ndawo lezo singakhulumi ngelibhombo and whatsoever, but akunabhoda akunafence. Mara namhlanje uxosha umuntu ukuthi kumele abuyele kubona, hamba kini, hamba nomxosha kanjani umuntu kungena fence, akunabhoda akunafokolo. Madoda, la yabona la kulezi zinto leziyani kuse-South Africa, la kulomhlabathi lo red kuseMozambique akunafence inhlobo. So mara uzotshela umuntu ukuthi hey wena hamba buyele eMozambique, hey ungasezi lapha eSouth Africa, wena ubona ifence la, ubona iborder la. Cela ukuthi bafethu ninikeze isikhathi ke nivakashe kule ndawo lezi nibone ukuthi lento niyenzayo i-right for nina, mara thina siyibonayo umsangano nje. Ungazoxosha umuntu waseSwaziland ongena ayofunda eSouth Africa buyele ekhaya afunde and ke nina ningakhona niblame abantu ukuthi abantu bangeze eSouth Africa. Niyekela ukublame igovernment because igovernment ikuyona kumele ibuild ibonda ke, ora nina ngithi nina nithanda ukuthi abantu bangasiza eSouth Africa, nikhiphe imali zenu niyakhe ibonda leyofika la nifuna khona nina ukuthi abantu bangasangena eSouth Africa. Mara uyayibonela nje wena. Bafethu ayekeleni ukuhlupha abantu, niyasokolisa abantu, nithuka abantu ngabe ngibabiza eshangane, nibabiza yonke inhlobo enhlamba nithanda ukubabiza ngayo. Mara akuna fence, akuna next. Inkinga yenu nithanda ukula mara nivakasha nibona indawo.